Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nagi kun arin-arinaw na siya kana ay pililalilang ipapangurmat si isang kaiya baiya Norsaliha pamilya marong. Kuis panton yan narakan ang kaya arin-arinaw na wanadikan maswa mitinding ko kipagulolaan ko o sulo po di umanang bangsang ka ko pata pengampungan oranaw. Kun arela subusutuhan tanoi dekat lembe satila guda kapawingi kataya wassalam.
sogi dong kau di tanian tembo di tanian tengkai ayang kamana tumpu pa ay duno rasa alihai udah kuang kari ibu nai magigi etaden dia kuang kage nati kena pasade tai rakata sominggering ibekaram genatai lilangake kapabudo gesaranon ayari duun sadar isa saya nakong kai ngi sakose giden salaman dito auto koramatan di tanto ay dunaw rasali ay amili amarom ayang kamanatung kopay lilangakan kakambukan derainon na yang ginatakay kiasuy no denakan mende dito orogen mindig di rupay-rupan apipikira aratang sakaman sogi dungpon pindi di runde nangkon pikirakan berkubu degelapan ini dulu nang koran iduna rasa alihai ayang kamana pikiran ya roa masayakan lilangakeun Syawau saro mantang Dekuka pana agede Usuka perendegen Nyari gide enakan Rumbang nuladekan Bakubuau deka alaben Kini doa nonang koron inokon panamangko lilangakeun napiaka akan Oa puso akan tinggal mataku Wadiakan ketigeran anggai denggewi Takaan susah alungan dia kan mapamenai Nabekodi karindagan lilang ko ipengau rematakan naman
bebian rinari inawi manto napanganong kadeneranon iya rina arina rikuis lana dien alo kai lo betomai no bebiya kalipain oba mae maka akadem manta gue ni sesari beradi detai lari beradi manget lilangat mata gede ketas segede direga